Sengibuyileke embukeli nezindaba ke isematheni indaba ke nje etrendayo ithinta ke disk yakhona la eMzansi indaba ke zenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Namhlanje ke mbukeli ngiphethe ke indaba ke ithinta zama transfer indaba ke lapha ithinta amakhosi Kaizer Chiefs naye ke lapha umdlalo weStellenbosch yena ke uSihle Nduli. Isiya Crew iveza ukuthi kamakhosi Kaizer Chiefs bayivuseleleke ingxoxo naso ke lapha eStellenbosch mayelana nokusayina yena ke uSihle Nduli. Baveza ukuthi kamakhosi athembisile ke lapha kweStellenbosch ukuba ke bazoyikhuphula ke offer compare kule offer ke babeyikhiphile ngonyaka odlule ngenkathi ke wona amakhosi efuna ukusayina yena uSihle Nduli. Babeke sebeveza ukuthi kamakhosi Kaizer Chiefs imisele ngokuthi ke imthole yena ke uSihle Nduli ekupheleni kwayo ke lesizini. Izingxoxo ke isaqhubeka njengamanje between yona ke Kaizer Chiefs naso ke lapha eStellenbosch ngiyobuya ke mbukeli makhamba ke isikhathi makukhona ukuvelayo ngendaba ke ethinta yena ke uSihle Nduli nayo ke lapha iKaizer Chiefs. Ngisakuzo ke indaba ke zama transfer kunendaba ke la iconfirmiwe nguye lapha uSABC Sports baveza ukuthi ke uDupreez benaye ke lapha uFrosler abadlali ke laba banama contract amasha nayo ke lapha iKaizer Chiefs. Ama contract abo ke bezo expire ngoJune ekupheleni kwayo ke lesizini njengamanje ngibona ke abadlali abahamba phambili abasavuselelwe ama contract iwona ke amakhosi. Sinjalo ke mbukeli indaba ke lezi isematheni ade ngiphathele zona ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe ngizophinda ke futhi ngibuye ke nezinye indaba ezithinte zedisk yakhona la eMzansi indaba ke nje etrendayo ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.